misses efo pants sy'n. Be sy'n neud MILF yn MILF? Oh my god. Dwi'n caru neud e. Helo, croeso i HAUS, cyfres newydd ar Hant gyda Mae Priya Hall. Dwi'n cael y cyfle i holi fy ngwestau arbennig dros gêm o bingo, sort of. Yn ymuno â ni heddiw, mae ganddyn ni singer, songwriter, popstar cofi, Catty! Mae'n really nice. Thank you. Beth wyt ti'n meddwl am bingo hofi? Love what you've done with the place. Yeah. Mae bottom ma yn really bwysig, ond paid gwithio fe. Wan, dwi really sure. Dy fam yn 10 allan o 10, y rhif 10. Be sy'n neud MILF yn MILF? Oh, God. Go on. Okay. Don't make me say it. Just fel esboniad, mae Catty yn obsessed am MILF. Oh my energy. God. So, os oedd angen context, dyna fe. That's true. MILF ydi fatha, if you're older than me, fit. MILF. Nid definition o MILF yw hynny. Na. Faint mor hyn i mynd? Dwi'n bo, it depends on vibes. Nes i sgwennu can o'r enw I don't miss you, I just miss your mam. Swnio fatha, o'n i'n ffansio mam rhywun. Mae'n hawdd i weld sut mae hynny wedi digwydd. Yeah. Yep. Yeah. Well, leave it there. No further questions, Your Honour. Pryd ti'n bwyta caid y gig? 90. Be di ic mwyaf ti? Flag mewn bedroom. Dwi'n gwybod pam. Any flag? Any flag. Country flag, pride flag. Why is it there? I like the support, but fatha... Ti'n gwybod beth dwi'n casau? Fel ceiling hangings? Fi'n bach o Sian Lloyd Simp. 55. Pwy oedd celebrity crush cynta ti? Do'n i'n meddwl bod o'n fatha Robert Pattinson. Oh, really? I think I lied. Dim ond kind of fatha ffolio'r crowd o fanna. Yeah. They give you hoodie and they fatha Mrs. Robert Pattinson. Ick. Good one. Beth. Ti'n cofio Miss Honey? Oh, yeah. Matilda. Loved Miss Honey. Very comforting person. Fully yn weld fy hunan fel Matilda pan o'n i'n plentyn. A nawr, i bod yn honest. Nes i fatha drio fatha symud pethau kitchen. Yeah. Just sbio'r pethau. I could do it. Mae Miss Honey yn queer icon, dwi'n meddwl. 100%. Aye, Probably. probably. Yn cottage. Cottage go lesbian i beth dwi'n clywed. Vibes. Beth yw worst first date ti erioed i gael? Dwi'n awful yn deitio fatha really drwg. I can't flip, can't do it. O'n i'n deud y stori o'n i'n meddwl oedd really funny. A wedyn oedd nhw fatha, ti'n meddwl beth na'n dod o people pleasing? A ni fatha, Oh. too much. Mae hynny'n trauma response. You're using humour to deflect. And I do. Why get therapy when you can monetize it? Exactly. Pay or get paid. Wow! I'm Datu! 72. 72. Oh, nice. Nice. A swn i'n dangos nhw beth rhaid fi dynnu. Topio off am yna'n cost extra. A bydden nhw'n cico ni mas o'r bingo hall ma. So, wyt ti'n difaru un? Uh-oh. Dwi am dweud bod fi ddim. Beth dwi yn. Fe gen fi just a dau llaw fatha neu hyn. Oh, okay. A ti'n gwybod fatha Facebook articles, fatha tattoos everyone has. Yeah. I have it. Right, Eggy Lundain, the number 9. Wyt ti'n hiraethu am Gymru? Bob dydd. Aw. Literally bob dydd. Symud nôl. Thinking about it. Bingo. Thinking about it. End of list. End of list. Sold. House! That's it. Mae'r gêm ar ben. Dabbers lawr, please. Dabbers out. Dabbers. I want to have bubbles of hyn. Iddo pam gech chi pot o bubbles? Bubbles lawr, please. Awesome, guys. Diolch i Catty. Diolch yn fawr iawn am gafi. Thank you. Really enjoy hynny. Ymunwch â fi tro nesaf am gêm arall o House! Nes i'n dweud o. Dwi wedi sori. House!